Әлбә хуләне ыйтабыт. Бу балагын 10 күнүгөр гражданский форум тәрияр хәҗәбит. Бүтән республикадагы. Аны бир сүрен площадка бу патриотическая темалах площадка болугак. Оннан тон бу сайын устата метерәһем бәгатен ыйтыбыт. Каста проект бит быел сас Мусустар фестивальга федеральный грант кайбыттырам. Мусустар чәрчетинен онны бу сыймакка Саха Хриттен, Саха народуттан бастыкы Советский Союз героя Федор Кузьмич атынан улахан спортивный марафон тәридет. Бу буллаганы тирәһен олох сүз бирген общественниктер күспүтүнен асты. Ол курдук онтон бу сүрін сылы атын холбаран электерден, кораттан, общественный түмсүйлерден келбит ычаттар командаларыгар беги Федор Кузьмич Попов ологун бу кини геройду быгытын историятын ычаттарга тирердер историятын тирердер сыллах терибип бит. Ол курдук онтон саха жана үксөнтөн белелери булади Федор Кузьмич Попов хайда герой болуп бит. Онтон ычаттар хомайох хен улханны билбеттер бит. Ол курдук онтон ол марафонга беги бу үрәгы уолаттар харбан туран бараннар, эстафета хүрен аханнар, полоса препятствий ахаллар, онтон сылы тахаллар. Бу барда бир барда ахар күрәктәһи.